ubwa mbere mu mateka shampiyona y'isi y'amagare ibera ku mugabane wa Afurika ni kuri iki cyumweru tariki 21 Nzeri yatangiriye i Kigali mu Rwanda. Amateka atezegera yibagirana mu matwi y'abanyarwanda bose. Marilène Reuser wo mu Busuwisi niwe wabaye uwa mbere ku isi mu gusiganwa, igihe umuntu ku giti cye mu cyiciro cy'abagore cyabanjirije ibindi. Naho Remco Evenepoel yisubije shampiyona y'isi y'amagare mu gusiganwa n'igihe mu bagabo. Aya marushanwa azamara icyumweru yitabiriwe n'amakipe y'ibihugu birenga 100 n'abakinnyi barenga 1000 bazahatana mu byiciro birimo abato abatarengeje imyaka 23 n'abakuru hose mu bagabo n'abagore. Mu cyiciro cyatangiriye ibindi cyo gusiganwa buri mukinnyi ku giti cye agerageza gukora ibihe byiza, abagore birutse kilometero 31 bahereye kuri Kigali Arena berekeza i Gahanga muri Kicukiro basoreza ku Kimihurura kuri Kigali Convention Center babanje guca rwagati mu mujyi wa Kigali. Mu bagore Marilène Reuser w'imyaka 33 niwe wakoresheje ibihe bito kuri yo ntera, iminota 43 n'amasegonda 9 yagendaga muri rusange ku muvuduko w'ibirometero 43. Ubu niwe nimero ya mbere ku isi muri iki cyiciro cyo gusiganwa ku gihe umuntu ku giti cye. Xaverine Nirere ukinira ikipe y'u Rwanda ari nawe abanyarwanda benshi bari biteze kureba uko yitwara, yaje ku mwanya wa 27 aho iriya ntera y'ibirometero 31 yayirutse mu minota 50 n'amasegonda 7 agenda ku muvuduko w'ibirometero 37 ku isaha. Nirere ukina nk'abigize umwuga niwe waje imbere mu bandi bakinnyi b'abanyafurika. Mugenzi we Diane Ingabire yaje ku mwanya wa 35 akoresheje iminota 52 n'amasegonda 57. Nirere w'imyaka 23 avuka mu karere ka Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Ni mushiki wa Valence Ndayisenga watwaye Tour du Rwanda inshuro 2, 2014 na 2016. Mu cyumweru gishize Nirere yabwiye BBC ko Ndayisenga ari we wamubereye icyitegererezo ndetse ari we wamuhaye igare rya mbere ry'imyitozo n'amarushanwa agitangira kwinjira muri uyu mukino. Xaverine Nirere niwe mukinnyi wahagurutse bwa mbere mu gutangiza irushanwa ry'isi rigiye kumara icyumweru ribera mu Rwanda. Nirere ukinira timu Amani yo muri Kenya yari yabwiye BBC ko azagerageza gukora ibishoboka byose akitwara neza guhera ku munsi wa mbere w'ishanwa. Aracyafite andi masiganwa nibura 2 yo gukora, harimo irya nyuma Women Elite Road Race mu bagore rizaba kuwa gatandatu, ari naryo rikomeye aho abagore bazasiganwa ibirometero 134 bazenguruka inzira yateguwe mu mujyi wa Kigali. Naho mu bagabo umubirigi Remco Evenepoel yegukanye shampiyona y'isi y'amagare 2025 mu gusiganwa n'igihe mu bagabo ayitwaye ku nshuro 3 yikurikiranya. Uyu mubirigi yageze kuri insinzi mu gusiganwa n'isaha umuntu ku giti cye nyuma yo gukoresha iminota 49 n'amasegonda 4 asiganwa ibirometero 40.6 byatangiriye muri BK Arena yahagurutse saa 10 zuzuye bigasorezwa kuri Kigali Convention Center. Remco yahise yambika umudari wa zahabu ndetse n'umwambaro w'umukororombya uhabwa wegukanye iyi shampiyona y'isi muri buri cyiciro. Mu banyarwanda Nsengiyumva Shemu yabaye uwa 25 asizwe iminota 6 n'amasegonda 55. Uyu ni nawo mwanya wa mbere wegukanywe n'umunyarwanda, mu gihe Mugisha Moyize yabaye uwa 31 asizwe iminota 8 n'amasegonda 58 mu bakinnyi 54 bakinnye muri rusange. Ugendeye ku rutonde rusange Nsengiyumva Shemu ni umunyafurika wa kabiri nyuma ya Moonton Byron ukomoka muri Afrika y'Epfo, we uri ku mwanya wa 20 ku rutonde rusange aho yakoresheje iminota 54 n'amasegonda 51 akaba yasizwe iminota 5 n'amasegonda 5 na Remco wabaye uwa mbere. Remco ni ubwa gatatu atwaye iki cyiciro cyo gusiganwa umuntu ku giti cye muri shampiyona y'isi nyuma y'umwaka ushize mu Busuwisi na 2023 mu Bwongereza. Tadej Pogacar wahabwaga amahirwe yaje ku mwanya wa 4, naho Shemu Nsengimana w'u Rwanda yaje ku mwanya wa 25 mu basiganwa bose hamwe 54. Shemu yasizwe n'uwa mbere ku minota 6. Mwakoze kudutega amatwi.
tuzongere duhure mu bindi biganiro. Nitwa Alphonse Habimana, ndabashimiye.